kapal hamia taman hingkai omahai deprivation obo mongsak kataliam agini sibina chini je recruitment system o sarkar ni sobসময় bias bumung kagoje bumungo simi tribal dordim ST rongbagi 31% amahai kesa sawi process khakai borok vote payarung thong but reality was sung nukjak ani je experiences o ang je prochrai TSM chimi TSM join khai apro chimi sung siu je backlog post mama kamama klaijak backlog post je borok je jaga chini manthai tongmani je percentage manthai tongmani 31% abono borok recruit khaya abo khatam khaike ta apro da chim borok educated kom ta khatam khaike systematically abono borok deprive khaya chesta khaike agio ching kok borok diploma ba PG khaije kri master degree khaije kri abono reason phopno goi kok borok diploma certificate ba kok borok certificate khai guest lecturer rong chora tlam temporary post that means contractual post tabuk je jaga chini already PG bo bangkha diploma khani bo bangkha kok borok ganin kok borok sa state government is second language ba state language second language the second language na government sa second language ganin kok borok na office apply khaijago mungsa jaga apply khaijiya school logo bo phorongjagiya ganin teacher sikri hingai teacher sikri ka bahika kok borok tuichin borok pornani interest tangnai जों school college rognogo sabno phorongri school special school o kok borok subject na hariwo bangla phorongnaय ba english phorongnaय je subject language teacher borokno nasigai borokno subject nai ro kok borok subject je kok borok manai gobin kok borok ni kono da ঠিক আছে a time o kok borok certificate holder kri tabuk to chin srai rok maximum no pass award ngai bekar kok borok no wache language subject is na halaicha nang abono indirectly abono chini borok rok no especially kok borok ni je degree na ja ngai chini kongbara tiprasaro nga amon bhaiki deprive khanyani subject na halia bro अब तो क्लियर नुक जतों सब्जेक्ट्स लागिया सब्जेक्ट लांगा से नंगारा एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स खाइमाना इनका आबरो नासी के भाई के सिनी मिनिस्टर रो सिनी एमएलए रो सिरिंग टमाना ब्लैक वानो ब्लैक के तिनी खाद दोकान आगा अवन बगे तिनी निनी चैनल स्रांगसाटी प्लस आं पर्सनल फेसबुक लाइव आं फाइके आं खाइनन हिन दं तिनी जेकोन रिक्रुटमेंट लांना हंगाय आबा आं सिमे मिनिस्टर प्रो साइमनो मिनिस्टर ने अप्रूवल नं बरक मंत्री सभा नि जता मंत्री सभा आर अप्रूवल नाउ गाजगा बरन गिया नों लैंग्वेज जागा इंग्लिश सब्जेक्ट नि बागै कबामा प्लान दं बांग्ला सब्जेक्ट बागै कबामा प्लान दं कक बर' कासे लैंग्वेज सब्जेक्ट नों बागै के बनका इग्नोर खाइमान बा आमा हाय नुगु दं तिनि सिनि खरक बुरि मिनिस्टर दं 50-50 बनि खरक बुरि सिनि खरक बुरै बरक द जे अप्रूवल जे चीफ मिनिस्टर ब साइन मानुस नोंगा जागा रिमाइंड खाइमान मुले सर सिनी कक borok ni subject botlanga nangnai am haike jo thairi mamle sini minister ro joden siring mutu sumayana gitamne bagi tini MLA tamne minister black angoro tini o je press brief khaninya ang asa jolia jol maga sini je khorok buri minister tongnai borong bisik obo sikon sa matter sakri tin public ro bisik ba amro interest kri public roketamo wo kotor demand thebo di omot tui bahiki deprive bungtong bahiki tolak laitong abo jara educated jara sikla salai rok borok siu borok sinanam tini chinoro phaiga kobama srai rok kol khayoka jeng kol khaya puno monti jeng na hatong jeng TSM mitam khaiman ba jeng sarkar pressure rimano media anti rimano memorandum yafar mano obviously jeng abo yafar tongo abo omni against abo jeng yafar nai tekisni question tamo sar borong tang bere ko je TPS ni bukhalti je TPS ni gawa bisan chini borong achote aboni bisango bo bangla mana nana hingkok son ke bisi bak to borong harung to chini tiprasa amchai mangsing gawa bhaike oma achuk theke bhaike kaito ni bisan kaisa oma chini bak abon titam same related tini je education department no college of professor 40 seat tang tini 40 seat Tulangna thaitni kok borong je ignore khaikia
Peba 40 tawo reservation system diako. Bati janang siako. 31% roster point maintain khanya na high mon gara was 6 in jaga 1 ama hai dekhai rino. Any class 1 pone pan calculation khagya kai mobile calculator bukan 6 ni 31% bese. Ngasang si was 1.5 ngai like is sing 2 thang. Tinaro 1.819 kai tong wait 8 ni 2 no nung it chakai paike 1 sunaman. Ka abun nung gya TFS Tripura Forest Service amuni minister to sini regional party ni MLA si bo party ni general secretary bo nungya da bo kan komsong kok thaya sa top calculation saya ko ama hai system chung nuka chung memorandum ko je ang agi bo Facebook live ma khakia higher education no 14 50 tang ma jaga sin borno 12 tang on bare sin memorandum no 14 15 plus 16 matlang ka gapur afro sawo koraka calculation koraka ha tina ora bomi mano calculation koroi mano question rakha ga ka kaya to sungsi apia ba ultimately the result the advertisement publishing to sungnuka boma hai 601 oma hai ki directly no thngui tangoi chinti prasa sikitara bahai ki sring to manai ha bahai ki sring to jora sobai kya voice raise khanyani tabo corona lockdown gathering maya o sojona da nawi baroga oma hake o one post ni bagai o kokbro subject kri ni bagai borok amne important digla ama hai one choko ja sanamoi jaka amo kisa sing deeply one choktai awon bagai sini hoje sing tsep no hoje sing immediately amon memorandum ni nai a memorandum ri bok selaka kubi kok sana kai selaka memorandum digana wana ongi mana abono tu khairi mana every time ang normi reservation system te 2017 purini 17 February wa Facebook live ka ngoni sambo sikya doni samoro press advan pororton lalnak sawo tani dino press meet khayei same doni samoro no same page bamfrom ni sarkar ka bamfrom na amalo di reserve khajaka sini sarkar na amalo di reserve khajia ko akok sau teba ang bono di reserve question khaya jeng question khayo nang roster maintain khaya 31% roster maintain khaya am sin question education is therefore graduate teacher appointment khayo afro 400 above sin for only 39 man afro calculation khay kono ka next day press meet khayo ko exam amna dima deprive khayo nei press meet khayo amne bank aye bote sarika clarification sin di reserve khaya ani question di reserve ni ya oma haikin nang candidate tong tui appoint khaya angai abo pending dente amo backlog thang nai backlog ni pore jefro je subject ko sin borok kare amna kan di reserve khanya sesta khanya amo system saini man dong sem CPM sarkar amaro bamfron na amaro bamting khaya boro di reserve khaya amna sing tesha movement khaya amno stock khaya assistant professor case kebo mutuma kai saimana 2017 62 125 mission 62 sin borong ni reservation abono 47 candidate tomano pondo bro test langai 23 lang te bagi lang ya amon tese khai 47 mat lang ka same tawo bo question tawo khai answer chamri question om kisa ko gya abono nang maintain khaji katal diman changkhas khaya ko omo nini system nini je government nini je skhija nang je rules namane abono se nang maintain khaya abono se sang raise khayo katal changno sa kabang bi din saya ko blabo ka sa ka thangja bi tongo sini MLA rakhai ang tinor sire khoki salpona ang memon dan amni value koroi pressure kai kheba srapsa press meet khairi na आसक से बंगनी पेपर के तिनी एमएलए मिनिस्टर जरे अकोंग जरे रेस खाया का बंगनी कैबिनेट मीटिंग हो बंगनी असेंबली हो अमनी इंपोर्टेंस न आला दाखम very unlucky thing unfortunate om hai inactive MLA chini o jaro sum mukha sakai thingza tang chikon chok issue no phone ro act voice raise kemen no gya minister o sak sring abo break hai
chini bagai unfortunate ni ang wanchogo oma hike inactive undo hakai sudo salary nana bagai gari kana bagai simi MLA minister ya board dohodai tin public ni grievances in public ni demand jeta sarkar ni rules tongo apun sana bagai sin katal demand ta sari kota bo o je rules ta maintain khai amsa question khane bono nami khomda kare ang buni borno jole sini borno bisi jol jo jero এবং খা খামো এবং হেল্পলেস হেল্পলেস जों जिनि बयस जिनि खरां जे टिसाय मानसा जों टिसानाय जों अमन टु स्टप खाय दंगला सिरिं दंगला साइलेंट दंगला एफेक्ट बसगनो अब फ्यूचर सिनाय अनि जिनि मोसं मानि हिंगै जे बरक कक सावै आमनि हेभिवेट दङ आमनि बयसनि भेलु इम्पोर्टेंस दङ abo by ang 160 ni MLA minister ekta wat samapanya aboni effect mu ngising oro result sanango prosar khai ani popularity ani bagin khai sana naiya abo ya question o the system o the recruitment change singai chini je manthai je sorgane rules ona se manthai amono sing mananango abo se question ta सारा गान ते सुमन के सेंट्रल गवर्नमेंट बुखते जेनि मगसे मेमोरेंडम फेमन अबताम नि बगे फेकेना ना अमते के इशू हान आमनर उनुकाम सेंट्रल गवर्नमेंट तिनी होम डिपार्टमेंट इज ए सिटी सबै मानि अब TSF 2016 इसमिसन illegal migrants and CAB against some movement kai payo illegal migrants since 1968 isme sang kai TSF bro the same memorandum bagi bo rohja jeng 2018 te bisar rohoka rohorin tongo home minister no tirprani illegal migration detect khai abono voter list ni delete khai nangnai NRC tirpra salo khai nangnai abono aro demand tirprana special constitutional status rui 80% reservation seat parliamentary marinai gabono borok tini sini memorandum no respect rule जों जे memorandum rohman amon borok mangkha abong tai abono bor action je mansang na hanai hinai abono reply rohoro abo 18 tarik april roho issue khaimani tina yago sopai gabo asi just diplomatic kaisa reply TSF rohmana जों mangkha जों नावनि memorandum na respect ru amna meaning na action besang na awo te kisi issue action na hana bagai जों pressure ri tongom suru TSF ya जों notice mi lui no neshu mi lui besang na hajang na abo future sai manai fasin hoite जों try khai dong abo se kono ahamari kono issue letter kotori